Ćao, ovo je moj novi tutorial u kome ću vam pokazati kako da skinete toolbarove na Google Chrome. Prvo što treba da uradite je da otvorite Google Chrome. Kada otvorite, pojavit će vam se ovo, to je taj toolbar koji ćemo ukloniti. Idemo na opcije, pa na podešavanja. Zatim imamo ovdje istorija, dodaci, podešavanja i pomoći. Kliknemo na dodatke. Omogućeno. Vidite ovo sada što piše omogućeno i štiklirano. YouTube bookmark 1.0. Ovo sve pobrišemo. Znači sve lepo pobrišemo. Ukloniti. Izađemo iz svega. Zatim ponovno uključimo Google Chrome. I vidite, kao što vidite, više tih pretraživača nema. Hvala na pažnji i nadam se da će vam se svidjeti ovaj klip.